Kumno ang Usman Dembele siya banikun persya ya Lionel Messi haga raw 16 jangka FIFA Club World Cup mataos nem. Kublai piki parlok pagkasan nagpor siya kapor nga karpati piki batamay sa maban share berlike subscribe tingin ke channel. Dembele ulong ngiya kendu yunong lekay ya kekenhun. Hooj ke Paris Saint-Germain kadai kekenhun ke bakam klan. Pandai ke Inter Miami. Drea ke jengsi sya Messi Marway umla banten biang ya klub jong ke Inter Miami. Messi usual kai batu ay sim manilam ya kekenhun baru ke way baru laru ban penting ya ke liang persya jong ke PSG. Ulong ru bagi Inter Miami ke yo bandek kaya ke FIFA Club World Cup. Mentaus nem kadai nomor ke jingla jong panilam ya kekenhun badula beteng cucuk ba don nolai kai haga pertai ubalaban kit kekenhun baru ke way haga terpeng jong no ru badula keren penkut kat bahangapat Lionel Messi kalong ke burom wat hadin barok ke bangala job ul aim siminga haga basdang jonga menlekai badu yai beteng bat pelengo inga wat hagi negis ngiru kumleshi bun saya sempat haga way pat ke video.